Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Karilom jantia hakani ka kanti kelasai ya laingot ki samla pulie ki balapoi haka kerdan top 10 haka result high secondary school living certificate haka science stream ka balapan bana haka pratrek matau na jembang 8000 kat khandai da ka Meghalaya Board of School Education kini ki samla pulie arngot naki kidai na ka North Liberty High Secondary School ki bagan top ya u Baroness Anarek Tang ubalawan haka kerdan third position haka top 10 ubalayo South Park lai pulai marks ringkat ke distinction haka subject English, Kasi, Physics, Chemistry, but Biology. But uway part uday compare AA pala, balawan haka kerdan ke papra, ubalayo South Park arpun remarks, ringkat ke distinction haka subject English, Kasi, Physics, Chemistry, but Biology. Katba kaway part ke school kedai ke KGP Sinat Mingi High Secondary School. Kabalasay ya ukro meda dekhar ubalawan haka kerdan ke bahan riau haka baulayo South Park arpundai marks ringkat ke distinction haka subject Kasi, Physics, Chemistry, but Biology. The school duduk setiap poin yang uji yang setiap week. Poin itu dah simples sekolah dah sedang si kendi uji. Kendi yang duduk Jepang setiap lebih tapi uji di normal basic. Poin si exam dah kan kat uji kalau setiap dua di setiap ada kai bagi duduknya para ke sekolah telah gawat hidup achievement matrik. Poin kendi urusan kan maksud simak adalah siapa penting kan sport dan mereka berdoa sama ngekot lebih fokus angkat kami buat kelam buka kami jangan experience yang ahli yasnya there is something unique in Liberty how amamana tebetit waktu di Liberty mana winners for among the tops in Afsted. I hope by today that all those people who always against us, I think by today the deaf could hear, the blind could see. So, we were hana asnem wa chama hana Liberty wa man unique. We were inohikai ki dulu boro staff yang Liberty dulu kongros hado usah principal. We inohikai memang emerging insurori wa arto wa i purakori wa ki ni yo i kre wa yo ya bisa handre wa i kre wa ki ni beta yang society ni beta imlang salang i wa mlu bungku ga ini to nga chama wa there is something unique, this the uniqueness in Liberty. Ini resmi dak resmi government hai ngawa ke science stream yang i kini to ke first batch we ngam ongo to ke jingi ke yang i semen dai on to ke jingi kre lang yang kena skor kinong kai ki begi pa we iwo krotam to jing doai yang ro yo mayai ni skor ro ki wa kwa u yul ti ni skor ku wa the doai jor ni skor na do sedang ni skor we ni kena di yo kai yo ni for ni snem pengai skem oleng ba ni ki ru yang dari jantia yo ni confidence ni skor oi ila ti chakri ki khon ki yang ni dari jantia yo district yang ni man ga district ko tenchai ki bro ni win ki district le usnya ben ki tip ki jing ku yang ki district ni karena itu dia ngejela then comes the country siap komen le na iwa gini ga joint entrance exam kodang chudep GE exam yang engineer ki kena yang kiwa crack bon lagi ko crack ga GE we topper yang ke GE nang school yang i ya o khra point le ar percentile we ka all India ranking yang o naga yang di tribal man go khasan span group all India ranking siap komen ma kan idang yang i ga result yang nit nang dem le gini ga sandi udam di doa yang i oblai we ngai skem worok di wasnya we ni le doa bi ba yang ki we ni ba yang kena worok ni ki skur le ki yang ga tia wo ki ole kham tam ga nit le honus nem yo mi pha yo so miat yo ki man doktor ki kwa we siap komen ni ga ba chang i em ni kena ki le ba gini exam
Ibu kuat lah engineer lah doktor lah. Em kuat man scientist, em kuat man nong hikai. Terus gini ga batch yang Unisnem mam ga batch ko pura. Koi kena ki oleh ha, kuat ki ulai jar ikit yang ki kenang yo ye ki imlang salang ko em borok ki cek. Bro yang ke science ku ye cekri di district yang tengah ku blay ya ga bay yang very nice lah ko da bo yo kon yang kahari ni school nduk nursery. Nah kan mo umat yo jo hikmat yang very nice. For one pan school go kama di kasus dan mencari nursery. Dengan sekarang gitu warok jing kerang yang kau hak yo kon nduk nursery ini. Hadu poi kelas 12. Oh sumbi yang ini ke school nduk natri hadu neng. Ya oman ke third position yang ke state. Ngas nyau ibrong yo belai. Ignong hikai warok kiu ye kret lang ke school.